Awanan ko iti bain, na kayo makaruba. Rumarte na turay, ta sumango kanyak. Ay na, Anton! Anton, nabartak ka manan. Anya ka matan. Awan pa'y tirabii ang nagawid ka, saan ka nabartak. Maasyan ka kumamot di tabagim. Di na man, pakibiyangan si Ema. Diyak daw dawatan ka, tigat gatang ko iti arak. Anya? Wen, saan mo adaw-dawatan kanyak tigat gatang mo ti arak? Ngam panunutim kumamot ti salunat mo. Nagadwa sa asawa. Panawan nak dito, no di mo kaya ta pagpapasan nga iti pong tuto. Nay! Anya? Nanang, nabartak mo na ni Uncle Anton. Wen nga rod anak ko. Pukaw man na pukaw. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ay, day tangarod ka. Tunggal agawid, nabartak. Ala, umulig kan ije silid mo. Ang mga numangag na kan ni uncle mo. Ad-adaman ng ti panagpungtot na. Umunig ta nanang. Ang mga nuda kayo ti pagpupudutan na. Sikamad kaya ang pare Anton. Wan pare. Nasapa ngay may dito terse na tagpungarak. Unay kamatan parts. Danggag ko ti pa nagpukpuk ka mo drabi. Ito adda ka manan ditoy. Kasta talaga pare. Ada nga rut. Warda nga katang ko iti arak diag syatak. Anya? Awan din makalapit kanya. Uminumak. Kagingag kau. Imbag man tawan may bagbagan ni makan ka. Awan! Awan karbangan na tayo dyan na may papanay ti panagin inom ko. Asawa ka lang eh. Isong awan marami na. Saan kumakasta pare? Asawa ni Emma. Iso sana kasta ti panagsasawam kun kuha na. Apa, yakit kita nakyara, Ha? Nabartak ka man en tatang? Wan, oray umininuma ka na ko. Sana pala, ititid ko mo ito. Ti amin na kayat mo. Ading Kiara, umay kanta maturog tan. Ada pa'y klase tayo itong bigat. Oy, sikang ubing. Lumakit kita nga sarsarita kami nga gama, di ka makibibiyang, ha? Ha? Saan mo't Uncle? Arabi nga min una yan. Kat ada pa'y klase min itong bigat. Di nak man nawawagan ti Uncle. Sika, Gino, saan kakapkapin ano? Ha? Anak na ka ni Emma, iti kinabalasang. Day tatiin mo lang iti panunod mo. Saan ka kapin ano? Gino, anak. Apay akas tati langam. Kasla nagsangsangit ka. Nanang, Ibagam no adda parikot mo, iti kastaam mo. ni Uncle Anton nga min. Agkakasakit ti panagsasao na kanyak. Anya? Naku nana, andi na kanukap-kapin ano. Una yun ni Anton. Ala, bayam. Tasya kung ti makaamo makisarita ken ko na, anak. Saan na nanang? Ang mga no panunutin na nagipulong hak. Ang mga no pagpupudutan naktumanan inton mabartak. Iso saanan? Anton, nasaya at saan ka anak kainom asim mangpat. Kaya't ka akasarita. May papanitian niya. Nakasaritak ni Gino. Apay, ada ka di parikot mo iti anak ko. Apay, nagipulong ka di manankan ka na di anak mo. Talaga pagpungpong tutan ni Gino. Anya? Awan mo ti aramidin na asaan anasaya at kin ka. Oo na, hanggang pasalsali dito'y balay. Isu pa'y apakpakanan. Anya? Ibagam ti kasta iti anak ko. Isidir mo ti ultimo kan kanan na. Anya kamutan, Anton? Wala. Gapot adya kanan ni Kyra, isu pa'y amakiinagaw. No, apay lang amin nga inalam dito'y dayjay nga ubing. Imbatim la kumalatan kadagiti naganak mo, ah.
Anya? Ay na pare, oresan mo aputot ni Gino. Ibilang mo latta kumakaspod nung anak mo. Gaputa, anak kat nga rin ma. Ura niya ti aramidag, pards. Jak marami ti bagbagan. Awan mo dagas nga raramidan na kan ka jobing. Kan may sa rumbang kiti pagyamanam ti kadda na. Anya ti amom, no isunto ti makatulong kan ka, inton lumakay ka. Adamot ni Kaira nga anak ko. Iso jak namnaman dahil dyan nga anak ni Emma. Kaya't kung nga pumanaw langin, mapanlatan ijayan ni Lola na. Anya? Pasal-sal iji balay. Imbes nga umdas kada kami timakan. Sana na. Tadapay ang makiinagaw iti anak ko. O ala, Gino. Kaira, mangantayon. Wow! Nagimas matan ti si data yun, nanang. Wow, fried chicken. Inatang ko na ito para iti dalo ataw. Saan ka karaman, Gino? Huh? Kastoy tirumbang iti dahito. Anton! Ha? Apay nga impakbuyol at tanti nakamallo kong asabaw iti pinggan ko, uncle. Anya ka matan, Anton? Anya ka din dito nga aramidam? Apay akas ta titratom iti anak ko! Bagagan ka ano, di mo kaya takas ti trato. Ipan mo, ijayan da lolo ken lola na. Ijayan ti aman, ano iso? Ala, Gino, gusto na anak ko. Si daam langan da ito si Dak, ha? Gusto na, di ka nagsangit. Punsintidor ka ngamin. Napatpatag ta anak mo. Ngam siya nga asawa? Ha! Pwa! Wow, nagpintas mo tanti ka barbaro abag mo, ading Kaira. Wan manong Gino, ginatang ni tatang da ito ya para kanya. Kasta ka di. Apay manong, awan ka di ginatang na para ken ka? Kwa, awan. Ngam okay lang. Gaputa, mayat pa daan abag ko. Ay, No kayat mo ma, tika barbaro abag. Awagam no asino ti aman. Iso ti gumatang, iti parakan ka. Ha? Ay, di kay madanagan ang kalanton. Kalpasan iti dayto nga school year. Ijayak ton ayan da lola ken lolo. Ijayak ton nga gadal. Nasayat. Apay-pay lang nga oray mamalpas dahito yung school year. Mabalin mat nga itan. Gino, anak ko, pasensya ka na. Ngam da ito'y ti amo kapag saya atam. Nanang, Amok anatal na ti biyag mo, no adakan to ijayan da lolam. uwan nanang. Iti dayto ya kinaubing ko. Maawatan kayo. Di kagdanag. Agsingsing putak ijayan da lolo ken lola. Agyaman nukasta, anak ko. Ken igaid ko ti agadal. Ikarik dayta kada kayo. Agyaman ako na, Gino, anak. Sapay ko ma, tasaan nga agsaksakit tinakam mo. Kastamutin ka ni uncle mo, ha? Uwan nanang. Sana nasakit tinakam ko ken kuana. Anya, kasta tinararamid ni Anton kan ka, apaw. Uwan lola. Pasig nga kakasakit ti sa una may papan kanya. Gaputa sa anak kanu nga anak. Anya, Angem sa nabali. Ada akon ditoy. Awanin ni Uncle Anton amang paspasakit kanya. ay, una yan da dya tao. Sapay ko mga raon. Tasaan na pagbabaw yan da kita ngay nararamid na kan ka. Ay na, kamaudanan na. Graduar ka matan, Gino, apok. Talulangan ngal daw, graduation yun. Uwan lola. Kat agyaman ak una iti anon siya para kanya. Tanuawan kayo. Jakmat naragpat da ito eh. Awan na niya man na, apok. Pakaragsakan mi unay kan nilulom da ito agundaway. Ay na, kasla ka, ano lang, hindi may kakada kamay. Nagbita talaga ti panawan. Sa nga pulo at awanan tinapalabas lola. Manipod pimanawak ijayan dananang. Ay, wanggayam. Inawagam ka din ni Nanang Maun. Impaka maum ti may papaniti pa naggraduar mo iti mabait.
Inawaga kong lola. Ang alanganan sa makaumay ni nanang. Tawan kaduan ni Uncle Anton iji balayda. Awan mga sikasukon ko na. Ha? Saan nga minan ang makapagna ni Uncle Anton? Manipod na disgrasya iti motor. Nakaidalatan. Kasta unay nga mintipan nakadunor ti may saasaka na. Ay. Iso anas ken ada kayon ti mangkadwa kanyak. Mawatak no sana makaumay ni nanang. Ni Gino ka di siya kinasarita mi ti cellphone ni Tay. Ha? Wen? Ni Gino. Kumusta ba ni Gino? Nasaya at matlat talakay. Kinapudno na. Umadan ti graduation na. Ibagbaga na ang lumabalin ko kat mapanak. Kasta ka di. Kat mapan ka. Sana bale, tasan ka ba't ngagbayag ijay. Ngam lumapanak, asino ko mga iti kadwang dito'y balay. Awan agluto iti kanam. Kan mga sikasukan ka. Ha? Alalakay. Awan gaya man isa ang ta. Naibusan ti bagasta. Kasta ka di. Awagan man ni Kyra. Ha? Maawatan namot siguro na ijay. Tamo namot nga awan trabaho ta. Sige, mabit lang nga rod tawagang. Hello, Kyra anak. Anya ti bagayo nanang? Kwa, awan nga minon isa ang mikan ni tatang mo. Mga no, adakwartam anak ko, mabalin ko abuludan. Payadak to apaman ang makatrabaho ak. Anya nga ti may pautang ko kada kayo? Amo yumot nga adan bukod ko a pamilya nanang. Ken may isa? Saan a breastfeed day ti anak ko? Iso gatas na akanayon ti paggasgastusan mi. Anya? Ay na, ibagayo man ka ni tata. Agsapol iti trabaho na. Di trabaho akabal lang ti baldado akas ken kwa na. Iti kasta. Ada serbi ti kinalastog na idi saan pay ana disgrasya. Kyra anak ko, saan kumamot akasta at ipanagsasaum ijay amam? No saan aga po iti kinalastog ni tatang? Ken kinamamartek na. No dimngeg kumamot iti sao. Saan kumakasta tinapasamak ken kwa na nanang? Nalabit nga trabaho pay la kumaita. Tapno aday gatang yo iti masapsapul yo. Ne, in-cancel nan. Ayaw na yan ti anak ko. Kasla saanan anaganak ti pangibilbilangan na kada kami. Anya, nangig mo tinagsaritaan mi kan ni Kyra itay. Wan bakit? Nangag ko amin dagiti na ibagana. Dakkel tinagbaliwan ni Kyra. Basol ko bakit? Gapo iti bisyok. Nabaybayan kayo pamilya. Ken gapo iti kinalastog ko idi. Impagarup ko no kanayon na kanapigsa. Adyak kasapulan titulong ti siya sino man. Egam nagbidutak. Anton. Basol ko na ito eh. Iswa na sa panak asawa ni Kyra. Gapo tadyak man lang na isuro itinasaya at kasama. Pinapanaw ko matili ni Gino. Time pagarup ko adjakon kasapulan. Ngamita, sa pulak matlangan. Anya. Agbababawi ang itan. Kaya't ko nga urnusan ti amin. Ngamjakon kabalan, gapo iti sitwasyon ko. Ita, sa pulam ni Gino, ti anak ko akanayon mo apagsasawan. Apulos, adi na kasinong batang iti baribar. Pagbabawiyak na kitang inararamit ko. Ket sapay la ko ba, tadan tugon daway ang makapagkidawak iti pamakawan ni Gino. Oh, Gino, apo. Itaman pa yan na sa ka nagawid. Wen lola, ada na patagapapanak ita. Ha? Sarong karagda nanang kan Uncle Anton ija syudad lola. Ha? Ay, kutwon na. Imawag ni nanang itay. Agkasapulan da kano. Kaasi damat. Isa o mapanak iti ayanda. Pasyarak ina.
Tapambarak mo amang tad iti masapsapul da. Ay na, maragsakan nak para kan kapok. Tanasaya at tigalad mo. Pagyamanak unay, gaputan na nakam ka. Iti laksid ti sana nasaya at ngayon pakpakita. Kanin parparik na ni Anton kan kay ti kalabas. Kat sidadaan kalata tumulong ita, takasapulan da ka. Wen Lola, gapo kada kayo da ito akin nasayaat ko. Insurodak ngamin iti husto. Gino, anak ko. Agyaman nagtimay ka. Una nang, naglibak iti trabaho tapno masarungkaran kayo ko ni Uncle Anton. Gino, anak ko. Inawagan na iti anak, Uncle. Pakawanan na ko, anak ko. Amo ka nagkurangak. Nagbasulakan ka. Kansan ka nga imbilang ka sa anak ko. Agam ita, mariknak ti kinasayaan mo. Itilaksid dagiti nararamit ko kan kaydi. Uncle? Amo ka narigat para kan ka. Apakawanan ti kas kanyak. Gapu iti kanadakas kong ama. Agam sapay la ko matadumtag to ti guntaway ama pakawanak. Uncle, hindi pa lang, napakawan kayon. Iso adiyo ko man panunutan dayta. Nabayagan dayta. Ha? Gapo kada kayo. Gapo iti saan anasayat at ratoy o iti kanyak. Nagbalinday ta akarit ko. Tapno ipanagnag ko kada kayo. Asaan alapad, tapno igaad ko ti panagadal ko. Agyamanak. Gaputa kasta ti panunot mo anak ko. Sapay ko tay kandak iti gundaway ko. Tapno sulnitak dagiti nagkurkurangak. Pangagsangsangit ka na ka. Pampanunot dagiti nagbasulak ni Gino. No mabalin lang may sublit amin. Ipariknak. Ipanagayat ko kas may sa nga ama. Ba nagadyak pulusing pariknakan ko anay di. Anton. Nagbalin na ka man naging bubukod nga ama. Hindi kay raganak ta. Ngay sutin ang ibukbukak, iti panagayat ko. Linaksig na tankas naganak na manipod na kay asawa. Malala. Gusto dahi talakay. Saan mo na panunutin pa'y dagita? Kas itinakuna ni Gino, talpasan. Tinapatag. Nagbabawyam ti amin. Uwan bakit? Ikarit nga ramidak ti amin. Tapno masulnitak dagiti nagpurkurangak ni Gino. Agpakada ko na nang, Uncle Anton. Sige anak ko, agan-anad ka kumaakanayon, Juan. Kastamat ka na kayo. Aganad kayo umunta ka na yon. Ken, alwadan nyo kumati salon at yo, ha? Gino, anak ko. Mapan ka na talaga. Wan, Uncle. Di ka madanagan. Kanayon kayo nga umay pasyarin dito, eh. Kaya naibagak mo ka ni nanang nga uray saanan nga trabaho. Tasi kasuna kay latan. Siya kundi makaamoy ti amin na pagkasapulan niyo dito balay. Ha? Wan gayam. Dito eh. Kwarta para kada kayo. Igatang niyo iti agas yung Uncle. Ken, gatangin niyo mo tan, dagiti kayat yo. Siyak ti makamu kada kayo kaninanang. Ay na, agyaman na anak ko. Agyaman kami, anak ko. Agyaman na. Agyaman nak. Tay naklon mitlangan ambet. Pinaragsak nak iti kasta unay. Sigurado ka kadingay ayatan na, Aldo? Laglagi pam. Waitresak lang iti daytoy apag-iinuman. Amangan no agbaliw to ti pangadang mo. Santo Apolos, napunwakan ka. Takdirak ti imbagakan ka.
Gapo ta ay ayatan ka. Ikabalay na kon, Aldo. Ah, Yawid na kon. Diyak kayatin trabaho dito eh. sigurado ka? Kaya't man ti makikabalay kanyak? Nga oray saan ta pa nagkasar? Wen, Aldo. Okay na ang kanyak data. Yawid na kon. Ta sumarunon ton ti kasal. O sige, agawid ta nga roda ni Jibalay. Apong, kaduak tinobyak, ni Ambet. Ambet. Iso ni apong ko bakit? Ay, nagpintas kan balasang kau. Agyaman apong. Agmanoat. Ay, kasanda ka ti Diyos basang. Malalala, sumra kayaon. Pasensya mo to'y balay may basang wan. Nakurapay kami laeng. Ay, kababain pa'y kit din kan kabalasang kau. Apong, sana na arte ni Ambet. Isungawan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Nasayat nga ron lukas ta, apaw. Mabitla nga, tamang gawak itinling takakamutay, tagmerienda kayaw. Napintas jay nubya ni Aldo anya anak kaw. Wait, nanang. Ang apayakas jay, aglala daw, kaslawan gaganay gayan na. Ang mga no kinatao na dayjayan, nanang. Sa bagay, ngamunay, sumipngutan. Saan ka di pa'y nga agawid jay nubya ni Aldo nga apo kaw? Di na mapanito laod nga agawid jay nubya na. Saan ka nun nga agawid? Tag na rin iti balay, nanang. Anya, nukas ta, mga sawan niya daw. Siguro, nanang. Nawan pa'y matkwarta na. Kasano nga may kasar na. Ay, tsaka mo. Ang kasaritak to, nuwan niya talaga ti plano na. Mga nuad na makuna dagiti dadakkel niyang bait. Nasaysaya at kumamot laang ano agkasarda pa'y nga umuna. Sa danto agdun na. Kasaritak to, Naldo, nanang. Gusto mo't kiday no mga sawan niya bukok. Pati kasaanin ang malakayan na baraw. Ay, agdanag akong tadimo la mga sawan. Ang mga numalakayan abaro ti kay suda nga po ka. Ngamita, awanan ti dadanaga. Kalaat mo't latan na ng isang put iti babae. Ay na, nakapimpintas pa'y. Ubowing pa'y nga dayo ngamyaya po ka. Manutawon nga tanyambay. 25 ka no, nanang. Naikot ko, ubingan na nga ruda talaga no kasta. Bala, agsaganak nga ruda na. Ta sigurado nga agaw awirak to ni tagbalin nga apo ko kiti tumang. Kat sigurado, agsasarunon to ti anak da. Ay, takaubingan kinubya ni Alda. Ay, kit mayatan no kasta, nanang. Pakaragsakak may, tamada anak tao, iti ado nga apukaw. Nana, ada magayam asawa ni Aldon. Ay, wan, saan da pa yan nagkasar? Magdandandadan. Nagpintas mo tanday dya babae, Nana. Taga ano nga eh? Taga kabangi-bang nga ilay. Nay, ada yung mga ruti lugar da dito ya. Kano nga iti kasar, Nana? Nawan pa'y balasang kaw. Tagor nung kanupay ni Aldo. Kastaya. Ay kawan na. Nagkasat mata ni Aldo. Nakatumpong iti nakapimpinta sa babae. Ay sigurado. Napipintas kan natataarto mo dagitagbalin nga po ko yun, Nana. Siya pa'y lako maabalasang ka. Ay na, aganakda ko mga rudan. Tamagagara na kao na mga wawir iti apo ko kiti tumang. Kabalan nyo pa'y nga tatagaw awer, Nana. Ay, katuan na. Anyat pagkunkuna am kanyak. Nakapsutan. Ay. Tawan ko lang tibim makat. Napigsak pailangan niya. Basit pa'y turnong ko, tatang.
Saan nga umda sa pagkasaram ni ka ni Ambet? Naimbag no awan makuna dagiti dadakkel na anak kao. Diyak mo. Di damot among agdandan na kami iti anak da. Anya? Ay. Kahit kasano no maamuan danto nga ay. Asa na balay? Agurnungak at talaga tatang. Yurnungak ti pagkalay sa amin to kuni Ambet. Malala. Pasensya ka, tanay. 5 ka nga rutinatang ita. Iso nga awang kwarta kanak ko. Kaya't katulungan. Nga mawan na talaga. Tay kumanuang ti parjen tayo. Huwag awan pagtalon kun ano ko Awan ang yaman na tatang. Sana bale? Ikarigatak ti agurnong. Ambit hanay, bumangon kang taldawan. Nakaluton ni Apong. Agar mo sartayon. Tasahak ro mo ara mapanagpasada. Diyak makapangan, Aldo. Da kayon timangan, tanatam na itiraman ko. Ni, apa yan? Maulawa ka bumangon. Madimanin tirusok ko. Kan makabakbak ko harap. Ni, apa yan? Angat mapaspasamak kan ka, Ambet. Idi pa'y kalma na kasya na. Bakwar. Yak mat makasarita na imbag. Tagpupupuklatan iti silidyo no kwa. Ni, apa yung nga ta, Apong? Tangayawan pa sa damita. Kuyugam tengkay pasikap dasawam. Ang mga noan nyamot na gayon. Ingkay agpadoktor apaw. Wan, Apong. Saan ta namapan iti Dr. Aldo? Ang madanagan akin ka. Ang mga nonya daytan. Bunga lati panaginaw ko da ito, Aldo. Masikog ka. Wan, Aldo. Aguri ka man. Nasurok pa ila ang makalawas ang nagdinata. Masikog kan. Sorry no nagilimadakan ka, Aldo. Amok amam tumad na ang tagpaiso. Mabutangak ngamin amang ibagay tagpaiso kan ka. Makabula ng tininawa, idisimuro takkan ka dito yung lugar niyo. Pakawanan na ko mo. Anya. Numaupay kan kanya, kat di na kan kaya't ngagbalin nga asawa. Amawatan ka. Diyak nga balin nga ipilit ti magikan ka. Tamaawatak tirig nam. Ayan tinakasikugkan ka. Awanan. Idimbaga ka masikugat. Saan na nagpagpakita kanya. Iso nga amuklatan ngayon tarayan na. Anya. Mapakawan na ka di. Sorry. Ay ayatin kaldo. No mapakawan na. Kat kaya't naklat na. Dakila pagyamanag dayta. Nakasta. Panakip butas naklaan, Ambet. Saan? Ay ayatin ka talaga. Nailaw anak lang amin iti. Kaya't kung arod ngay paragrag dayto tagagurgurak yaman. Ay, saan? Di mo alam din dayta. Pang-asim. Sige. Ipagpagapok, itinalaw sa panagayat ko kan ka. Awatak ti sikog mo. Kat ibilang ko. Kaspud nung anak ko ti sikog mo. Agyaman ako, Nay Aldo. Lukasta napayagan nga nagkinaawatan nyo ko ni Ambet. Tanay, masikog mo gaya man anak kao. Wen, tatang. Kinapudno na. Inlimad ko masikugan tinubyak. Iso ngayon sangpot ko dito balay ta, masikugmat. Nagbunga ti pan nakailawan mi di, tatang. Kasta. Agure ka. Amo ka din, dagiti dadakkel na dayta. Ha? Saan pa tatang? Kasano numamuan da? Ay sigurado ang makaungot da. Sana balay.
Yurnong ti pagkasarmi ka ni Ambet, tatang. Takdarak ti dayaw tinubyak. Dakulan ti tiyan mo, Ambay. Singin samot day ta. Saan apong? Nagpa-ultrasound akon. Saan asingin? Anya ka nungay. Lalaki wano babae. Babae apong. Ay nagsaya atan. Napintas to lakit dete apo ka. Naglukmagkat ngatan. Magagara na kaw na mga wawiriti apo ko kiti tumang. Di mo't kabula na bitan. Una pong, aldaw laangan ti oraya. Kunak tupay ka, nagpintas to'y anak yung aldaw. Naglukmag nga ubay. Ha? Wen nga ron, apaw. Nagparti ni tatang yu itinitib amano. Iso ti sida mambay ta. Agigop ka iti ado asabaw. Tapno ado ti susuan to'y apo ko kan ka. Agyaman na kapong. Nadungo kayo iti apo ko yo. Ay kay siyempre umuna nga apo ko naman Aldaw. Anyat mapaspasamakan ka. Nagadayo mo tinakaiturungan ti matam. Apayan, di kan samot naragsakan na daan ti anak. Kwa, saan man apong? Naragsakak. Aldo, agyaman na ka. Nakasingsingpat ka. Namati daapong kantatang asikatin nagtaudan ti impas ngay ko. Nalaos ti panagayat ko kun ko Ambet. Jak kahit aguraan da ka. Isokas di timbagak. Agyaman na, Aldo. Ikarik, subadak ti kinasayaat mo kanyak. Promise. Naimbag nga oras mo, bro. Ha? Sino ka? Dito'y kaditi balay tinakyasawahan ti kasinsin ko ni Ambet. Ha? When? Siyak ti asawa na? Si Kagayan, bayaw. Nice meeting you. Kasaritak la ko maninsan ko. Napatagtibagakkan ko na. Ha? Sige. Mabit lang ta. Ayabat Oh, insan. Ada ka mat. Apay, kasanoan na amom ti ayan ko. Insan. Agyaman akta nakita ka. Nadamag ko ngamin ana ikamang ka ditoy. Nagdamdamag ak kadagiti kalugaran nyo, insan. Kasta aya. O ala, pastra kamaldo. Kasinsin ko dayta ni Daniel. Huwag nagpaiso. Angam. Apay kasta ti pa nagkita minsan. Ay, kwa. Sige. Sumrag ka. Bayaw. Umay kan. Agyaman ak bayaw. Agpakpakaasi ti kasinsin ko. Ano mabalin, dito'y payla ko mabalay nga agnaad, lakay. Ha? Adda ka nung amin ilaklakad na ijaili. Ket awan pagdagusan na. Wala. Sige, agnaad payla dito balay. Ayos lang kanyak. No problem. Agyaman na kaldo. Ay na, nakasingsingpad ka talaga. Saan akon ama kasarak itikaskan ka. Si kalaang ti ay ayatak. Promise. Rumor kayo, apong? Wow, nambay. Taday pagatang mau. Awan, apong. Anyang oras nga gawid kayo? Ay, katal daw to na. Tamangan numabayag manan amapuno ti Jay. Sige. Mapan kayo nga rudan, apong. Ay, naglukon. Nalipatak mo tantay pitakak. Ay, huna yan. Simrak ti kasinsin ni Ambit iti silid da kinaldaw.
Na. Apay nga ka. Nadala siguro alaan na. Puno, waday baga na kiniambay. Apay nga di mo larumwaran na kaya Daniel. Dito yak pa'y la kusina. Diyan mo da, nakapanawa kaon. Ngam di diyan mo nagsubliyak. Kat nagnag dito rin daw ti kusina. Na. Di matrumwaran iti silidambay. Ti bagbaga na kasinsin na. Ginayadak nga umasidag iti ayanda sila. Ay, misyo. Ambit. Ayatan ka unay-unay. Kasta Ahmad Daniel, I love you. Si kalata tilinaon ti puso kan panunot ko. Ay, sus! Ay, umadaywak dito yan. Ay, jakon may ruso ka ng gandararamidan dagiti dua. Ay, Diyos ka! Anya dito yan. Ay, rumwara kung dito'y balay. Indaki pulong kindi aldo dararamidan da. Urno sa munti bagim Daniel. Rumwara kan dito'y silen. Tanga mga nasumangpot dito'y dagiti kabalay ko. Madamdaman. Diyak pa'y na ipapas tinalaw sa ilip ko kan ka. Agin narakop na. I love you, Ambit. I love you too, Daniel. Awanan kayo itibain. Una yan, tikasta lang kayo. Aldo? Awanan ka itibain, traidor. Anay ko, kasya na ko ma. Traidor kayong magpadpadam. Huston, Aldo! Huston! May sakamat. Balangkantis a babae. Pagkawanan na ko, ma. Ikari, saan na maulit tinaramit ko? Ala, pumanaw kayon, ano? Tadyak kayat ti may lawan. Pumanaw kayon! Di kayo nagpapakita pa'y kanyak. Ulag kayong agpadpada. Anya pa'y later aramida, mambit. Apay nga da ka pa'y lang dito'y balay. Pimanawan di padam nga ulag. Pumanaw kayo umatan iti anak mo. Awan ka din patag may iti anak takan ka. Amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Inawat ko ti anak mo. Nga uray saan asyak ti punong amana. Ngam anya kinaramid mo. Inabusog ti kinasayaan ko. Pagkawanan na ko, ma. Wen! Pakawanan ka. Ngam di kan kayat akadet na. Hello, Daddy. Hello, Carla anak. Kumusta kayo ni Lola Mita Pilipinas? Nakagatang ka din ni Lola Mita Agas na? Wan, Daddy. Nakagatangan. Nasayat nga raw, anak ko. Kahit, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Daddy. Ay, wan gayam. Ada kumakayat ko akit dawan kada kayo. Anya na ita, anak ko. Ibagam lang. Itad mi ka ni mamem, no anya na ita. Kayat ko kumatibaro a cellphone, Daddy. Ngamin, daanan da ito cellphone ko. Dahil talaga yaman anak ko. Malala, inton bigat. Agi pa wita kiti kwarta. Pilyem, tay kap-kap na ka masilpon, anak ko. Thank you, Daddy. Yes, makagatang ako ni tibaro a cellphone ko. Itay na pala dito'y parke. Ang maawan pa lang ni Carla. Wan nga rod, friend. Nagbayag mo't. Ay, natitikasursuron ko nga ramidan. Ti agur ura iti mabayag. Ay na, sumangpet tula da babae ta isagunot ko. Nagbayag? Ay, agur ura yung dagi gagayam tayo ija beach. Urayan tabiit. Sigurado nga asidagdag siya. Ay na, pasensya kayo ha. Naladawak. Ay, sa dino kami tinapnapanam. Pasensya kayo at talaga. Napan ko nga inala di pa it ni Daddy a kwarta. Isuting gatang ko iti day ti baro a cellphone ko. Oh, kita Ay, wow! Wow! Ay na nagpintas matanday ta cellphone mo? Tay nanginaday ta Ay, sana all. Daan nga minan di sigo da cellphone ko. Isa di mawatak ka ni Daddy iti gatang ko. Nagpintas madaytan, friend.
Ninginaan a cellphone. Siya kumamot ti igatangan ni nanang. Ala, mapantay yung arodan. Sigurado nga agurura yung dagiti kakadwa tayo, EJ Beach. Pala ka talaga iti dahil ta cellphone mo, friend. Nginginaan. Ay, padasak man mat nga ibaga kan ni Papa inton umawag kanya. Ay, sigurado nga igatangan na kaday, Jay, friend. Sabala ko Amo mat, stricto ni Papa. Umapalak at talaga kada kayong adwa, Carla, Ricky. Oh, apay matlina. Gapot na amin na kayat yung kat kabailan tinaganak yung agatangan. Cellphone kas kada laptop, kat nalakadalaan nga ipay kada kayo. Ha? Ngam siya. Mano atawanan dahi ti cellphone ko. Nabutak pa yan. Ano saklat ta. Gapot dinak maigatangan ni Nana. Ay na, friend. Maigatangan na kadayjay. Angam, saan pa siguro nga ita, ha? Kasano ko maigatangan na? Kat manula ang ti sweldo na kas babaunan. Iso ang malabo ang mapasamak dahi ta. Nasaya at hadakan anak ko. Nakaluto ako niti pangrabyanta. Idi sumtabag mong tamanganta. Oh, apay akas to tilangam anak. Nanang, amangan numabalin nga igatangan nak iti baro ang cellphone. Kitaan nyo man ti cellphone ko, oh. Daan, kan lalakaan ang cellphone. Di yu pa'y magatang amin na kayat ko. Kwa anak. Ay, pasensya kan. Amumat nga da maintenance ko nga agas ko. Ay, iso nga mintidad duma paggasgastusak, anak. Kanti pa naghadal mo. Dayta ka na yun ti bagayo tunggal adda kayat ko apagatang kada kayo. Dita kayo man lang. Ay, Lina! Mabiit lang! Lina! Apay, ano ti kayat mo cellphone, anak ko? Kayat ko, tayo datatak na anak kagat aman sanas, Papa. Tayo kasla iti cellphone ni Carla kayem ko. Tayo agbalor iti 30K. Anya? Nagginamatan? Aga mala, di ka madanagan, anak ko. Kasaritak ni mamam tayo so tagipawit iti kwarta ng gatang mo, ha? Ay na, thank you, Papa. Kamodyanan na, masukatanan ti cellphone ko, alalakain. Awanan niya man na, anak ko. Tinapateg, i-guide mo ti panagadal mo, ha? Yes, Papa. Di ka madalagan. Kita ti cellphone ko, friend. Ay na, nakaraglagsaka. Gaputa nagatang kung dahil cellphone, akas iti cellphone ni Carla. Wow, friend. Ay na, umapalak at talaga. Syaklaang ti kastoy ti cellphone. Lalakaan, kendaan, ngam saan lata masukatan. Ibangam ngamin iti inam, agpakaasi ka kenkwana. Ay na, friend, oray agparinto mga iti sangwanan na. Di nak maigatangan itikas na cellphone. Gaputa umanay laang nga panginaldaw-aldaw mi ti sweldo na akas babaunan. Ganun? Ay, no kayat mo, itid ko lang kan di sigod na cellphone ko. Ha? Talaga? Yes! Itid ko kan ka. Awan mat sabali apang tedak. Ay na, agyaman nak, friend. Thank you at talaga. Nangalaam iti dayta cellphone, anak. Saan mo taday-ta di cellphone mo? Awan bibiyang yo, no sa dino tinangalaak nanang. Kundi yun damagan pa. Imbaglakid din tadapay gayem ko anasyan kanyak. Iso nga impadawat na daytoy. Gaputaam muna adi nakabailan nga igatangan. No nagadal kayo kumangamin itinasaya at idi. Dinatalgad ko matitrabaho yu ita. Saan kat babaunan? Manipod ubi nga, aging gaita, babaunan kailat na. Anya? Kitaan nyo man dagiti dadakkel dagiti gagayim ko. Pasig da amin nga da ije abroad. Iso amay iti da amin ti kayat ti anak da. Ngam da kayo, ultimo baro akawas ko, di dak maigatangan. Lina, anak.
Saan kumamot akas ta ti panagsasaom kanyak Imbag pa'y dagiti gagayim ko. Amin akayat da. Ited adagos tinaganak da. Ngam da kayo, pulos. Ay, pasensya ka na anak ko. At di ka madanagan. Padasag ti umutang iti amok. Tauray ikarok tulatan ti utangag. Kat no pa utangan dak, ited ko adagos kan ka. Tapno magatang mo di cellphone nga ibagbagam. Ay nananang, saan apasig asa ulaang? Ibagayon tulatan no adda, makauma. Anyamutan da ito inluto yung asidaan nanang. Kanayon mutlatan nga ugot ti kamote, makauma. Ay na, pasensya ka na anak ko. Pasensya. Kanayon latan na kasta. Inurnong ko nga minti sweldo. Iti kalabas anak ko. Ha? Adto ti kwarta. Sapay ko mataumdas da itang igatang mo iti cellphone na kayat mo anak ko. Oh, adamat gayam kwartayo. Ha? Mala, jakon ituloy ti mangan. Iduling nyo latan. Innakon. Ay na, amoy friend. Nakaragragsakak ita. Ha? Taapay, friend? Ngamin, nakagatangak mo din iti cellphone ko. Ha? Ato'y kagat-gatang ko la itay. Wow! Uy, nakagatang ka mo iti kasta cellphone, friend. Kunak mo noon ti kwarta ni nanang mo, Ay na, kat inurnong na ti sweldo na, friend. Kan imutang pa iti boss na, iso anagatang konda ito Talaga lang, ha? Ay kat, agpapada tayo na, friend. Nakagat aman sanas, titatak dagiti cellphone tayo. Nanang, kwartayo man. Ay, awang kwartak alina. Di kay pa nagsweldo aya. Awan masweldo. Tadyak pa'y naikaro di utang ko iti bus ko. Ay na, sumapul kayo ngamin iti sabali apanggadan nyo Panawan yun day at trabaho yo. Tanagbasit mati sweldo yo ijay. Ay na, sana mabalin. Tada pa'y utang ko iti amo kanak ko. Anyamatan, sabi gumatang ako maitibadok. Naimbag pa'y dagiti gagayom ko. Tanagpipintas kan branded amin na kawasda. Ngamsyak, puro daan. Takasano, pasig awagwag tigat-gatangin nyo abadok. Ay, agan anos ka kadi anak ko. Naimbag tulan umakalpas kay ti panagadal mo. Tauray gatangam to amin nakayat mo. Inton addan na talgad apang gadam. Ha? Kaanon to pa'y ngay dayta? Ay, diyak pa'y ma-enjoy mati na teenager ko. Tanagalas mat dagiti kawas ko. Ne, apay dagita abag. Papanamli na. Inak agsapul iti pagtrabahuak nanang. Anya, katkasanon nga iti panagadal mo anak ko. Ay na, maudin day ta adal-adal. Agtrabaho akpay, tapno maadda anak iti kwarta. Agadalak to, no adon kwarta. Ay saan? Agadal ka tay karigatan ka pagadalan lina. Nagkarit kayo amang ibaga iti kasta. Ngam di yumat nga rod kabailan nga ipaay amin akasapulak. Minor di edad ka pa'y laang anak ko. Anak ko matrabaho ti Sir Cam. Ay nananang, nalakaapik yan titawan. Basta, adda sir kak atrabaho. Katdakkel ka no ti sweldok ijay. Yag mo man dagitabag. Di ka pumanaw. Pangasim ko manak ko. Ay, di yuman agawan dagitabag ko. Dita kayon, bye-bye andak. Tadakkel akon, kabailakon ti manggad iti pagbiag ko. Lina, agsubli ka anak ko. Anya trabaho ti Sir Cam, Lina. Club ka numat. Kung nagyagayam ko iti Facebook. Ha? Ala, anya trabaho mi ijay ngay. Para serve ka no iti arak kan pulutan dagiti customer. Kat, pinalubusan na kaninanang mo? Saan? Ngam impilit ko. Basol namat lang nga. Tadi namat maitad amin nakasapulak. Ala, saan ko maakasta, friend? Di mo tangtangsitan di inam. Ha? Tapno amom, friend. Apapalan ka. Ha? Apay mat. Anya kumati apalan nyo kanya? Wan ata kadwam ti inam. Ha?
Saan nakas kada kami kan ni Ricky? Maminsan la iti 2 taon a makita mi tinaganak mi. Gaputa dadakit nga ron ija abroad. Syakit di anti umapal kada kayo. Gaputa maitid na amin akayat nyo. Nagasat ka, friend. Uray sana maitid ti inam ti amin na kayat mo. Ngam kadwam iti inal daw. Mariknam ti panangipatagnakan ka. Ngam da kami ngay. Isungay ti itad da amin na kayat mi. Tawan dakat nga rod iti sidong mi. Dumalatan no makadwam dagiti dadakkel mo. Tano adda parikot mo. Adda pangibagaam. Ngam da kami. Awan. Sa anak ngamin amap na kiti telepono lang nga pagsaritaan mi kadagiti dadakkel ko. Carla, Iso adi mo kung mapagsasawan ti inam. No di na maitad amin akayat mo. Gaputan na balbalur ti presensya na. Ngam dagiti na in materialan abanag. Kinapudno na, friend. Nabayagan akailiw ko da mamakan papak. Tamani po dubingak. Awan da iti danak. Niyayak tinadakkalak. Nga oray kayat ko kumamat nga ko panida. Nga madada iti adayo. Puno may tanda amin nakasapulak. Ang dalat na kurang, friend. Kasapulak ti presensyada. Anyan. Mas napatpatag kadakwada ti trabaho na ngam siya nga anak na. No tutuusan, adon ti urnong da. Mabalinda ko man ti agawin, tap na makadanadak nga anak da. Iso nga isang sangit ko latan tinakaro nga iliw ko kadakwada. Tamok matkit ti apara iti masagbayak ti pampanunutan dalina. Iso asika, gundawayam ti kanta ti inam iti puder mo, friend. Saan nga itinayin materyalan na ba nagtipang ifokusam iti atensyon mo? Tanapatpatag nga dayo ti inam ngam dagita abanag. agawid akon. Takayat ko ang makasarita ti inak. Husto amin nga imbaga ti gayam ko. Arumbang lang ay patag ko ti inak. Nangron akat nakasingsing patunay kanya. Masya naklakot nga rodan iti inak. Gapoy iti kinatangsit ko kankwana. Balot! Balot! Inanang di kaya. Nanang! Aglaklako kayo iti balot. Ay, wan, anak ko. Ay na, agyaman nagtanag subli ka. Ay, kangangkat ko launa iti lakok. Aglako aktap no dara sa makaurnungak iti kwarta. Tapno maitad ko amin akayat mo kat di na kun panawan. Nanang! Pagawanindag ko mo. Sorry, no tinangtangsitan kayo iti kalabas. Patpatgan kayo, nanang. Lina, anak ko. Yakon pumanaw. Katagadala ka na imbag. Kat ilakok ti ginatang yo ang cellphone ko. Tapno adda pagbayad yo iti utang yo. Kantulungan kayo ngagtrabaho no awan klasik. Masyanak ngamin kada kayo. Nakitak no kasano ti panagsakripisyo yo para kanyak nga anak yo. Ipatpatag kayo, nahinan. Ipatpatag ka mo. Biyang di tao. Diyan sa matan, makaawit-gawit ti barda ko. Ay na, Arnel. Husto ko man dayta. Napartagkan. Ha? Sigurado nga agur-uray ang dagiti dadakkel mo. Wan bibi. Danog barbarta ka kamanang Carmen. Gaputa kwartak ti barbarta ko. Anya? Gabalak dag trabaho. So nga wan bibi ang da.
Nonya ti kayat kong aramin din. Kaya nonya ti pangusarak iti kwartak. Anya, apay ngay akas na kamutin nga agsasao ka dagiti naganak mo. Saan anasaya at tikas na? Pagurgura ka talaga, dananang kantatang. Kaputasan nga, papadati pa ng trato na iti anak na. Anda paborito na. Damad saan? Ay nalakay, rabiin. Ngamadapay laang ni Arnel Ijerwar. I-close ko kumantistor. Ngamdimot lagawi dun. Anya? Mapankan, ing kakasarita barang danggan na ka. Nusyak, di nakmat ikaskaso. Ay, una yan ayan ni Arnel. Gininumlatan. Sigurado asagsagaan man na dagiti dadakkel na ti panagawid na. Dayta nga rod ti ibagbagak. Ngam di nakmat ikaskaso. Iso asikaman laang ti makisarita kan ko ana. Ala, sige. Mabit lang nga rod. Ay naanak ka nabartag ka manan. Naman, bibiyang yun na nabartagak. Takwartak tinggatang ko iti arak. Sana, Anya, ulay ka ano. Diyak pulos nagdawat ka da kayo iti isyat ko. Kwartak tinggatang ko. Arnel anak ka Wan, punuasan ka ngagdaw-dawat ka da kami kinditatang mo. Hanggang uray kasta, panunutam kumaati sa lunat mo. Tunggal rabe, nabartag ka nga agaway dito'y balay. Ang bibiyang ako na eh. O daman ti rumbang pakibiyangan nyo. Tagitilangan kakabsat ko, paborito yo. Isuda ti pakibiyangan nyo. Kaputa, isuda lang mo ti karkaryo nga anak. Anya, apay ay aakasta mo di bagbaga manak ko. Pudno mo ti ibagbagak sana. Amin na kaya na ito dyaw. Urawang kwarta yo, agutang kaya. Tapno dama ito dyaw. Ayaw magayam, nanaro na. Anyat gatangan nyo? Ay, kuha sa anak agumatang parok. Umutang ako mapailaang iti bagasya numabalay. Ay katuan na. Awan parikot iti dayta. Ikang kayo. Ay, agyaman ako nay. Di ka madanagan. Bayadak to into na dated ni Julia Kwartak. Wala na. Awan na nyaman na. Angam, mabit lang. Saan ka di amang mangtad ni Arnel kada kayo? Ha? Ngamin, kanayon mo't nga dakwarta na nga igatag na iti arak. Ay, kuha. Sa anak ngagdaw-dawat kan kuha na baraw. Ngamin, babain anak lang. Ay, unay mo't ni Arnel. Awan respeto na itinaganak na. Masaya tayo may kay Arnel. Uwin manong. Ikanak man iti may isang arak. Anya, uminom ka manan. Awan mo't mangiparparit Imay ngamin ita iti inam. Imay imutang iti bagas. Gaputawan kano ti isang yo. Agam ita. Arak ti pangigatangam iti kwartam. Basol ko kit din awan may isang da. Mapandumawat ako ni Julia kabsat ko. Total, isumat ti patpatagda nga anak. Anya? Anya? Naiturad mo sinumpatan ni nana mo, Arnel? Wen, pare. Naturada ka talaga. Kan may sana ka mabutang ka da nanang. Iso ngay baga ka di kayat kung ngay baga ka da ko ada. Ay, unay kan pare. Saan kumamat akasta Ngamin sana na sa tasong sumbatan tinaganak. Amo, manya. Dakil ti basol ta nanang kanyak. Suda ka ni tatang ko. Agasam ngay. Upat kami nga kakabsat. Dagiti kakabsat ko. Ada itada atawid da. Siyak. Basit itada atawid ko. Ha? Angan saan nga umdas day tarason parts? Tapno song batam ida. Maawatam ko ma. Asi kati kabasitan gaputa lalaki kamit. Ken babae dagiti kakabsat mo. Oh, saan na mabalay no siyak.
No maipapan ko maititawid, nagpapada ko mati, pamayan da. Nangikuti saritaan nyo ko ni Ramon, hindi namin sa narabi, Arnel. Apay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Ha? Apay, kasta kamutan kadagiti dadakal mo. Tunggal makisarita ka kadakwada, saan anasaya ti panakilangan mo? Pasensya kayo nangkal. Ngam talaga nasakit tinagam ko. Anya? Pangasi Marnel, saan nasaya at dayta? No addaman saan nyo ang nakikinawatan, mabalin mo mat ida akasarita iti nasayaan. Asaan kumabot akasta? Angkal? Ngamin, tay kunada nga rudan. No pinagluam, weno napasaktam tirik na dagiti naganakan ka. Awan tinasayata mapasamak iti biyag mo. Pasensya kayo. Ang jak lapat dyan dayta. Ano yan? Masakit ni nanang. Ngam adda ka dito ang nagmayat pa ilati pa naginom mo iti arak. Anya ka matan, Arnel. Apa nga na? Anya tayo parikot yung niya. Kahit bukod ko mat akwarta tiyan inom ko. Ha? Uray mano nga arak, kabaala magatangan. Ngam, ultimo may salang nga agas ni nanang, di mo pa'y may gatangan. Anya kumaga po. Hindi agpagatang kayo. Total, da kayo umating karkari ng anak na. Anya? No siya, awan naman da kanyak. Day tati tandaan da. Manon adaras ngayon bagakkan ka, asan anasaya at day tangar aramidam kadakwada. Ngam, dinak matikan ka no. Kita to ah. Ay na, manang. Didak ko makarita na kasta. Amumet akabaelak ti agbyag nga uray awan dananang kantatang. Kabaelak mo't nga agtrabaho para itibukod ko abyan. Ay na, agbalbaliw kan, Arnel. Saan anasaya at day tangar aramidam? May saka mo't, tila ibagbagam mo't. Diya lapat dyan da kita. Arnel, anak ko. Di nakman kasarsarita nanang tado ti pampanunutek. Diya kaya ti masinga. Anya, adala ko maibagakan ka. Ay na, no mangibaga kayo iti kwarta, awan maitid ko kada kayo. In kailangan dumawat kada giti taduma kakabsat ko. No asino dagiti pinatawidan nyo iti nalalawa daga, iso ati pagdawatan nyo iti pagagas yaw. Ay na, anak ko. Apay akasta kamot na sumungsumbat ka da kamay. Ay, awanan ti adu pa asaw nanang. Panawandak dito kunak. Nagahapit mo't gaya man ni Arnel iti mula na anatang nanang. Uy, nanak ko. Iso na lang tanatsambaan na mo tinala ka apresyo. Aya? Nanyamutin nga iti 5 piso ti may 1 kilo apresyo ita. Lugi ni Arnel kadag iti mula na. Kasta aya? Uy, nanak ko. Iso ama siya nakan ko na. Ang manya nga road. Sa pala kuma. Takalat ang umato ti presyo. Iti kasta, adamat sukat ti bandog ni Arnel. Hala, sana bale. Uray na laka ti presyo. Awan parikot kan kwa na. Gaputawan mo't paggasgastusan na. Udnumat sana yan nanang. Awan paggasgastusan na, tajay arak ti ammo nagatangan. Isita talaga ti kastoy abiyang. Manon adaras ang nagburasak iti mulak anateng. Hanggang nababalat ti presyo ah. Anyamatan. Ay, inton kun parutak amin ang amulak ta sukatak iti sa balay. Barang iso tinangina. Iti kasta, makabawi ak. Ne, makadlawak ka. Manon nga aldaw asaan nga imay ni Arnel dito'y tersena. Magumigum iji bangkag na siguro. Dako na ngamin, aparutan na kano, jay mula na. Tasukatan na iti sa balay. Gaputan na babaw min apresyo ti matumtumpungan na. Kasta ka di. Ay katun Anyangay nga agpaiso ti ammo tayo. No iso ti pakatsambaan na itinangina. Ay, sapay ko mga rod. Tapno, mabawi na matigastos na. Iso na lang ang tawan mo't serbina. Nga uray makatsamba ni Arnel. Awan mo't nasaya at apangip-ipanan na iti kwartana. No saan nga inom. Inom akanayon. Uwan nga rod. Barang day taa ti pagnakman na.
Damag ko sino katamgayam timula manatang Uwan pare, ngamin, saan mo ngagbalo ti presyo? Nababalat tamat. Day tangaro ti parikot ti kadwan. Nababa ti presyo ita. Bareng numaya to ti presyo. No apitam ka kabarbaro ngay mulam. Sapay ko mga rod pare. Dakkelan ti gastos ko. Kasta talaga pards. Anyang yung rod. Tsamba-tsamba lang ti panagmulay tinatang. Nasaya at tasimangpet ka na nakaw. Dimagas ni Carlo. Indagas na bayad tinatang mga impaw it mo kankwana. Ket, yung aruden nanang. Adaw, anak ko. Malas talaga. Ay, nagbabamanan ti pinanggatang day tinatang ko. Apay ngayon. Anya matay? Ninamnamak mo laki din na makatsambak iti nangato a presyo ita. Kaano la anang ko iti radyo anangina. Agam ita. 5 ka manan. Anya ngay nga road, anak ko. Talaga akasta. Inton sumaronaw. Kat idagas tumanan ni Carlo ti bayad tinatengkaw. Di man alalain ta mga numalas. Anya ka din day ta nga ibagbaga anak ko. Apay akasta ka mata. Apay ngay pards. No kaya no sino katam timulam. Isunod ti panagnina ti presyo. No nya tinsukat mo. Isunod ti 5 ka. Ay, uwan nga raw parts. Anya matay. Anya nga ti makagapo. No apay ama bankrupt mo't da taon. Awan ti makagapo pards. Anya ngay nga rod. Talaga la siguro ang naranaan ti nalaka presyo. Sabay ko mga raw takasta. Panay. Panggap ko aparutan manan. Naglaka mo nga ti presyo na. Anya? Sukatak manan iti sa balay. Barang iti maikatlo pa nagmulak. Kat matsambaak tinangato a presyo. O sige. Adakan ka na ita pards. Anya, sana nagawawid ni Arnel kunayo, nanang. Wan nga road, anak ko. Talon nga aldaw asaan anagaw-awid. Amangan kunak numasadot nga agawid. Iso nga ijay latan kalapaw na ijay bangkag ti pagturturugan na. Ay na, sapay ko mga rod takasta. 5 basak iti tersena da Uncle June. Ngamawan mo ti Chay. Ay, sapay ko mga road, daday ijay bangkag na. No adawayayo, ingkay kitaan. Ure kagurgura da kayo, sarong karan nyo lata. Wan anak ko. Inakto kitaan inton madamdama. Sapay ko mga road, tamakumikumlaang ijay bangkag na. Apay nga kastoy mo tanti mapaspasama kanyak. Agkakapsot ka na guyagak. Sakit. Kasta ulit sa sakit ti ulok. Diyos ko, tulungan ako awan na mo katumulong kanyak. No kaano nga awan pulos kwarta kon. Isumutan ti panagsakit ko. Arnel, anak ko. Nanang. Maya kung dito'y bangkag mo, tadi ka mo tagaw-awi doon. Nanang. Apay anak ka. Masakit ka. Oo, nga ron, nanang. Agkakapsuta ko na Nagsakit ti bagbagik. Diyak mawatan tirik nak. Umay ka nga ro doon na mapantay di ospital. Amangan no anya daita na marikrik nam. Awang kwarta ka pulos, nanang. Isodyak nagaw-awi. Saan mo apanunutan daita anak ko? Siya kung timaka mo iti daita. Pag-isaw, at dapay lang ni manang mo Julie ije balay. Iso ti kadwa ta mapanidya hospital. Ay na, gapoy tinalabos sa panagtrabaho mi tinadagsan. Iso akastan tinapasamakan ka. Manang. Agyaman ka tanapan pa ni nanang ije bangkag. Kat napan nakakinita. Tano saan? Diyak lamon. Uwan nga ron, manang. Pagyamanak unay. Ta nalagit na kasi narongkaran iji bangkag. Iso aday ta kumati panunutam, ading ko. Kasta unay aguram kadananang kantatang. Ang amanya nga ita. Iso damot lagayam ti sidadaan at tumulong kan ka. No kasta nakapsut ka. Manang.
Itata masakit ka, adda ka di maitulong dagi di barkada makainumam idi. Awan, ngam ni nanang agkasapulan iti igatang na iti agas na. Anal pa sa pinagsasawam, isu ti tumultulong kan ka. Ha? Dahito iti tandaan na maading ko No addaman banag ang nagkurangan tinaganak. Sana nasaya at alaksiden wano pagsasawam ida. Panunutom ko man no awan da, awan kamot dito abiyag. Saan nga umdas ti kinaado ti kwartam, tapno makunam adimon kasapulan ida. Nagbidot kay ti dayta. Manang. Isu siguro napasamakan ka ti kastoy. Kas kumay ti nagsasaron apan nakabangkrap mo. Kalpasan na agsakit kan. Ngawan na pulos ti kwartam. Wagas daytoy tap nagbalbaliw kan. Gaputasan ang nasaya at nagitar aramidam. Ha? Isungag nakam kakuman, ading ko. Pakawanan da ko mananang. Amo ka nagbidutak. Impagarop ko, nunjak ka sa pulang titulong yo. Gaputad da kwartak. Ang dakalabidot ko. Anak ko. Mamati kita niti kanayong nga ibaga kanyak ni Uncle John. Ano na pasaktak, tirik na yung. Awan tinasayat at turong tibiyag ko. Ay, kamaudyanan na. Nakaamiris ka matlaan ang anak ko. Naamiris mo, nagitibidot mo. Dahito'y kumatagbalin eleksyon kan ka. At ikwarta kat saan nagnanayon. Ngam ti ayat tinaganak. Iti kaano man saan agbaliw. Uray ka sa no agura, ti iparik na, wano aramidan dagiti anak. Agyaman ako na nanang. Tigaputan yaman kinadakas mong anak. Kat pulos, adidak inlaksid. Kat imparik na yung tinalaos apatagyo kanyak. Mala, saanan aday tati panunutam anak ko. Agpaimbag kakit day. Kan ikatemon amaminpinsan ti bisyong anak ko. Panunutam ti salong at mo. Papa na Mark, awan trabaho mitasan ka di? Wen, ang madagagara kay di plaza. Ni, anyat gagarami jay. Adalamapan ko gatangan, Wendy. Anyat mapan mo gatangan. Mabalin ka di ka nagdamag-damag. Ape alapdan nak nagdamag. Karbangak nagdamag, ta asawa kakit nga rod. Inak gumatang iti sapatos ko. Tana dadalin ti may sa sapatos ko. Sumurutak. Saanan? Mabitak lang. Di mo nga rod naramatan tilugan. Anya? No kayat mo, itulod ka, ta syaktag maneho. Ura gawid ak matladagos, no di na kayat kakuyog. Sige, itulod nak bitan. Kahit no may tulod nak, umuna kanton nga agawid. Ang mga no sabtag ti kumparay. Asino akong parem? Ay, unay kalakid din aya. Damagan mo't aminan. Asino akong parem, kunak? Saanan? Di ka magsarakan. Basta itulod na nga rodan. No di mo ipaaramat tilugan kanya. Ay, Rosie, friend. Ada ni Mark. Agur-uray di tarwar ti department store. One side eh. Nag-text itay kanya. Oy, kanayo na ti panagkuykuyog yung itinobyo. Awan ka di pa'y plano yung agkasar. Saan mi pa'y ang nagsaritaan ti may papan iti dayta, Zaldi? Anya ka matan. Saldi kala saldi. Sayda ko Ay, wan gaya man niya. Sorry, Saida. Kasta Angam, apay nga adi ka pelagkasar. Kat ka na ngayon hindi pa nagkuykuyog yo. Ay sus, di ka mabutang iti bagbagada kuyog-kuyog pakaalaan iti sikog. Wen, isungan na dantadayaw mo. Di ka agpaspasikog. Aging ga adi kay pay nagkasar. Gets mo? Kunak tupay kat nga da babae ni Mark. Gusto tinabayagan nga atap ko. Dagiti awanan pain. Di na amo sinurot ko itinapanan na. Katechay,
nagkuyugdan iti day siya babae. Dagiti awanan bain. Di mo ko iti bag ko. Alaag tayo so ti pangbagsol ko kadakwada. Hangam, saan kaya marumbang? Diyak kaya ti makabasol. Gapulaan ka dagiti awanan bain. Mark, kasanon no ang sikungkak. Namin adon adaras ang nailawan ka. Pakaragsa ka kunay. Nagsikog ka, Rosie. Dita ka di pa'y agkasal, Mark? Kwa, saan pa nga ita? May nagsikog ka pa nga muna sa tanto agkasar. Di kagdanan. Takdarak tinaramit ko kan ka. Sabay ko mga rod, tagsikog kan. Tap nagkasaltan. Mama, sinaakon ni Mark. Wendy, iha. Agsarita kayo pa yan ay bagi ti asawam. Di ka agdardarasudos sa mga dang. Di ka pa'y lagdis-desisyon ita. Kapudpudutan pa'y lati sitwasyon. Nasakit tinakam ko, Mama. Diyak pa'y lagaw, hindi siya balay. Ala, adakan ka na ita, iha. Basta i-relax mo ti panunot mo. Ano kayat mo? Agpasyarta, tapno makailiw-liwag ka. Mapantay ti sa bala lugar. Diyak kaya ti rumuar, Mama. Mala, sikati makam mo, iha. Gapo ka dito diyak may paya ni ti anak ti asawak. Iso nga'y suksukat na kun, Mama. Nasisayat lang ang sina kamin ngam ti kasya luklukwanak. Ay, jakmat ni namnama amaramid ni Mark ti kasya ikan ka, iha. Nagdakal ti panagtalagkukan kwa na. Ngam kasjay lagayam ti isubad na iti kinasaya at takan kwa na. Manjakon, Mama. Diyak kaya ti agawin. Tadyak kaya ta makita ti awanan bayan na lalaki. Mama, ada ka dito ni Wendy? Nasaya at time may ka, Mark. Agsarita ta itinalapat. Ha? Ala, sumrak ka. Agyaman Mama. Apay, anaaramid mo tinang lipot iti anak ko, Mark. Ha? Anya tinagbasulan ti anak ko kan ka. Nakasingsingpat ni Wendy kan ka. Ultimo siyak ngay na nagsayaat kan ka. Ngam apay akastatar aramida. Mama. Saan ko nga ugali ti makibibiyang? Ngam jay anak ko ti agrabyado itagon daway. Iso adi mo kumatagidaksan ti panagdamag ko kan ka. Sinurot na ka ni Wendy. Kat nakita na kayo iti babaim asimrat iti may sa hotel. Pakawanan da ko, Mama. Ni Wendy ti kasaritam. Pagsaritaan nyo anaimbag ti may papan iti dayta. Numapakawan na ka, swertem. Ngam no saanan, awanan ti gasat mo, Mama. Mark. Kasarita ko man ni Wendy. Di na kayat ti sumangukan ka. Ha? Ngam umay ka takadwaan ka. Mapantay ti silid nga ayan na. Anyat araramidam dito ay Mark. Pumanaw ka. Tadyak kaya't makita ti panagropropam. Wendy, pakawanan na ko, Ayayatan ka. Wendy. Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak. Naturod ka pa'y lamang ibagang ayat anak. Awanan kay tipain! Sige, nawaya ka latamang kabil kanyak. Tapno may papas mo ti sakit tinakam mo. Barang mapakawan na pa'y. Juan! Amok! Saan ka may payan iti anak? Isungay suksukat na. Saan ka nga isuksukat? Sikalat tati. Di na ko nalilawan pa'y. Iso pumanaw kan katag sinatan, Mark! Pangasim, sikat yayayatek, Wendy. Anak lang ti kasapulak iti day diya babae. Ket no maipayan ng iti anak, sinakadagos. Anya? Madyan talaga tirik na ka. Maulawag.
Nasakit ti rusok ko. Agtugawak man pa. Rosie, apa yan? What's happening to you, ha? Maditirig nagsayda. Maunawag. Kakatayan nak. Ala? Nasakit ti rusok ko. Ay, ala. Ay, agpakadakan ka ni sir. Tagi na nakalaangan. Mabain Ay, may kakidin. Takuyugan ka. Ipakada ka tani. Ay, sus, nagpusyaw kan. No, kasta. Masikog kan, Rosie. One Mark. Kinuyog nagtigayam ko ang nagpakita iti doktor. Agdon abunan tin inawak. Iso siguro ang kastoy tirik na. Agyaman ka. At danton anak ta, Rosie. Mark, kasano nga ruditan? Masikog akon. Saan ta ka di pa ngagkalaysa? Di ka madanangan. Ikasar ka mata talaga kat. Ang saan pa nga ita? Nasaysayat siguro. Nukalpasan ti panagpasngay mo. Sa tantog kalaysa. Ala! Amangan no awan plano na amang ikasarkan ka, girl. Taapay atong kalibagam ti panagkasaryo kat adala ta irason na. Saan mat siguro? Amok apat-pat ganak ni Mark, Sayda. Agtalaga kan kwa na. Di nakmat siguro si Kugan na saan nak ngay ayatan. Kano talaga apaglulukuan naklaan? Saan ko man ang nagpakita kanyak? Idinaamon na ama si Kugak. Pakaragsakan naman ti panagsikugkon. Iso apatyak aseryoso ni Mark kanyak, Sayda. Kat, amo ni nanang mo ti kasasaad mo, ha? Ti panagsikog mo, ha? Saan? Tamanipod pimanawak ijay lugar mi. Awanan ti kontak mi kininanang ko. Kat, talaga adimon kaya ti agawit iji lugaryo, ha? Diyak ka mo, Sayda. Ngamkas lamabutan nga kon ngagsubli ijay. Gapo itinagalas nga aramid ti may kadwa nga amak. Nauyong ngamin kanya. Hay. Iso adyak kaya ti agawid. Aging gang adda ijay ti asawa ti ina. Wendy, kasaritan ako, mama, please. Pakawanan ako, ma. Ayayatan ka, Mark. Iso sige. Mapakawan ka. Agyaman, bakit? Nakasingsingpit ka talaga. Ayayatan ka. Sapay la ko mga rod. Tapod no timbagam nga anak lang ti kasapulam iti day dya babae. Promise. Anak lang nga talaga. Kasanon, no di na kayat nga itadkan ka ti ubing. Ay, wag ka. No kasapulan nga ikak iti kwarta. Aramidak. Basta maalak ti anak ko. Rosie, lalaki ti impas ngay mo. Nagtaer nga ubing. Uwan nga ron. Kaingingas mo, Mark. Siyempre, ha? Siyak nga ron ti ama. Iso siyak ti karupropa na. Nakaanak ako, Mark. Siguro, tong palamatan ti karim kanya. Apa nang ikasarmon kanya. Ha? Oh, apa yung nagsanaay ka, Mark? Pakawanan na ka. Lading itak. Ngam di ka mabalingay ka, Liza. Gaputad na nasawak. Anya? Apay ngay talang ipagam. Kasanuak nga rutitan. Apay ngay nalinaw na, Mark. Sorry, Rosie. Ang anak lang ti kasapulakan ka. Anya? Di kagdanag. Sadyak baybayan ti anak ta. Nuuman nugot ta. Alag ti anak ta. Kat siyak ti bang padakal kan na. Ipaay ko amin na masapul na. Pagadalag aging makalpas iti kolehiyo. Apa yan naramid mo tigas na kanya, Mark? Pakawanin na, Rosie. Palubos mo nga ala ako ni baby. Da kami iti asawag ti mang padakal ka na. Kinapod mo na. Awan anak mo iti asawa. Kat amo man ko maipapanagkan ka. Kaya nawaya ka mang sarong karto iti anak na. Amo ba't iti balay sa kani? Intodok iti kan ti balay mo.
Kan ikang ka iti kwarta. Kas bayad ti anak ta. Atoy, 50,000 pesos sa amin dahita. Sige. Tapanunutag pa yan Mark. Mark. O sige, basta alam mo dahita kwarta ha. Parakan ka dahita. Ala ka, Rosie. Sumanangit ti anak mo. Amunan samat nga itid mo ni ti amana. Awan na pintas ang masakbayan. Nagtali na iti sidang ko sa ita. Ay na, makapasangit. Anya mo nga mina. Apay nga mina di ka nagananan. Kaasi ka laka nga rudan. Ken to'y anak mo, maisinan tukin kan. Ha? Aday tanti kotse ni Mark. Ala, asawa na siguro yung kadwa na dim saan. Ay. Anak ko. Pakawanin na ko. Rosie. Kadwak ti asawak. O, anya. Naisaganam ka di amin na nakagawa ni baby. Uwan. Adamin di tabagdag iti gamit na. Oh, adoy. Nayon di kwarta nga intad di asawakan ka. Agyaman. Oh, Mark. Alam mo di agad. Taubag mo ni baby. Okay, honey. Dita kayon! Ay, Rosie, di ka agtaray. Ang mga numay tublak ka. Ni baby. Timaray mo nga imadayo. Rosie! Mabit lang! Kasano day to yan, Mark? Intaray nanti kwarta. Inalilaw na taday siya babae. Awanan pain. Ay, excuse me Di mo kumamat pagsawanan ti kasta ti gayem ko. Takurang pa'y day siya akwarta abaya ti panangalilaw ti asawang kunkwana. Apay ti kunayo pakaragsakan na ti kasya nagbanagan na. Please, don't say bad words, ha? Tasyak ti makalaban nyo. No di na kayat nga itid ti anak na, di yung mabaling apilitin. Uwan anak ko. Saan ka nga itad ka na ko? Sorry anak ko. Patpat gan ka unay. Diyak ka ba ulan ti mangipadawat kan kay di amam. Oray agrigat tan ngagpatpada. Basta makadan na ka anak ko. Patpat gan ka unay. Ay, agyaman nak. Kung naglakit din no itid mo ti anak mo kadakwada. Diyak ka ba ulan sa ita? Kasta ati rumbang. Sikatin na ni baby. Iso sikati rumbang ayan na. Wan sa ita. Kat ikarigatak asuportaran ti anak ko. Amok adi na kami baybayan ti Diyos. Wan di kagdanag tadak agayem mo. Agingkat ka ba lang? Tumulong nga kada kayo nga agina. Asino day tang mawawagan ka, Mark? Ni Rosie. Anya? No kasta? At dapay la kontak yun ititunggal maysa? Ita lang nga umawag. Diyak kami na i-delete ti number na. Ala, sungbatam, tadanggag ti bagana. I-loudspeaker mo. Wala ni. Hello? Hello, Mark. Agpakpakaasiak. Awan sa baling asitgak no di si kanaang. Kasapulak ti kwarta. Tapaggatang ko iti diaper kan gatas ti anak ta. No kumangamin taintad mo kada kami, di awan ko matipagparpari ko tam ita, Rosie. Agpakpakaasiak, Mark. Mangtad ka kuma iti suporta ti anak mo. Uray pang diaper kan gatas naang. Agsapsapulak pa'y ngamin iti trabaho. Awan ti maitad ko. Sobrang din intad ko 50,000. Plus 20,000 nga intad ti asawa. Kundi ka nagtungpal iti saritaan tayo. Inalilo na kami. Inggatang ko iti kasapulan ti anak mo ti intadyo a kwarta. Husto da jayan. No kayat mo asuportarak ti anak mo, itad mo kada kami. Sige nga, Roden. Bye. Inindot nan. Basol na mutla nga.
Adoy, Rosie. Igatang mo iti kasapulan ti anak mo, ah. Agyaman nagsayda. Nagsingpad ka gayam. Sapay ko mata makasubali takto iti kinaimbag mo kada kami nga agin. Ay na, di kiti pagsayaatan ti anak mo ti panunutan. Libre lang arudan ti panagnaad mi dito boarding house mo. Tila mait-itid mo pala kada kami. Ay na, masya nakarod kan ka, friend. Ta irresponsable mo ti lalaki nga ama ti anak mo. Wan nga wan. Ngambay amon da dyan tao. Sana bali, taagtrabaho akton. Kasanon ti anak mo nagtrabaho ka? Nakisarita ak iti nagaplayak ijay plaza. Mabalin ko kanu nga ikuyog ti anak ko iti panagtrabaho. Anya trabaho maya? Para inaw iti may sa restaurant, friend. Oh, ato'y Rosie. Ada krib ti ubing dito'y asa na maususar. Ditaan ti pangikami ti anak mo, ha? Agyaman nak, Sir Aga. Awan ngamin pangitalkak iti anak ko. Awan problema iti daita. Maawatan ka, balasang ko. Agyaman nak, tata. Ay, ala! Nagadumit ang makan, nagitiinsangpit mo, ha, friend? Unsay ta, inted ti bus ko. Inted na dagiti daduma a sobra iti restaurant na. Ay, aguray ka man. Lalaki jay boss mo saan? Wan, lakay abalo. Ay, sus ka! Ang mga nukursunada na ka. Anya, si Kamat. Gaputa inted na dagita ataraon, agkursunadan kanya. Di mat ko naman nakasingsingpat kan ka. Kada kayo iti anak mo, ha? Wan, ngamdyak kayat ngay kan iti sabali akay papananday jay. Takas na tatang kunday jay. Ay, who knows? Malay natin. Ang mga no isinti ka forever mo, ha? Ay, nagtry na ka man. Tila ibagbagamat sa ida. Wendy, itay pa ilan na uli maka. Anyat pang panunutam, honey. Malaglagip ko nga min dya anak mo ka ni Rosie, honey. Ha? Kaasi di ubing. Inosente. Awan ang muna kadagiti mapaspasama kita. Iso nga, apay no ikam iti suporta. Kaasi man. Sana yan. Agrom tayo babae. Sana nagtungpal iti saritaan mi. Sinaor na tapay. Innala na ti kwarta. Kalpasan na, di na inted ti anak ko. Anak mo lata day jay. Iso asuportaran ta. Saanan ko nakmet. No kaya't nasuportarak ti ubing, ited na kanya. Tadata ti mang padakkel. Rosie, agpukawak iti sumagmamanungal daw. Iso ati paila anak ko ti kadwayo dito restaurant. Pasyarek ti dadumapay a branches ti restaurant ko. Wan, sir. Ken ungayam, agsukat kayon ton iti waitress iti trabaho, ah? Isunton ti agbalin na dishwasher, tas ikantulatan ti para serve iti makan. Ha? Apay ka di, sir. Ni Elsa ti sigo na para inaw iti awan kapay. Sinukatan na lang ti pimanaw a may sa waitress. Isugag sinukat kayon to iti trabaho, okay? Wan, sir. Dayjayan ti anak ni Sir Aga. Isugayam day ti bagbaga ng anak na. Naglampong. Kan oray ti barbas kan iming na. Nagatidog. Ha? Kit-kitaan na. Agtrabaho akon. Kasla istrikto. Kanayon na akitaan. Sip-siputan na siguro no agtrab-trabaho ako ano saan. Umay ka man bit dito, ading. Ay, abanak. Ay, uwan, sir. Mabit lang. Apay ka di, sir. Anyat nagan mo? Rosie, sir. Balasang ka kadipay? Single mom, sir. Agpadatang rod. Ora siya, single dadak mat. Adamay sang anak ko. Sige, manot anak mo? May salaang, sir. Agpadata. Sige, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama, Rosie, ha? Asikas rumpay dagiti agsasangpat a customer. Uwan, sir.
Nasingpat matgayam ti anak ni Sir Aga. Kunak ni Stricto. Nasingpat gayam. Ala, Rosie! Intulod na ka manan di kotse ang sutor mo? Oy, nalaggasat kan? Bak nang jagar aram kan ka. Kunak no di lakit ang kursunada kan ka. Jagayam anak na. Sana all, may bak nang na nag-aaram. Oy, agsao ka mat Agisam-isam kalatan dita. Kinapod no na, Zayda. Inaklon ko ni Romel. What? Os, talaga? Uy, ang gara Swerte ka, girl. Ayam sa bagay, napintas ka. Ken gwapo ni Romel. Isong agbagay kayo, Ken agpada nga damay sa nga anak yo. Match na match. Agpada kami pa'y apinanawan dagiti ex na, Ay, flang. Pinanawan na ka, tinakasikogan ka. Pinanawan da matinobyam, tanaki asawa iti sa Bali, jay girl. Iso a perfect match kayo. Siya kung ti mangimaton ka dagiti negosyo ta, Rosie. Tay pamaysam ti mga sikaso ka dagiti anak ta, ha? Kan masikog ka. Diyak kaya tamabannog ka. Juan Romel, katagyaman ako unay kan ka. Ngamin, nakasingsingpet ka kada kami iti anak ko. Anak ta, kunam. Taim bilang kun kaspudno nga anak ti anak mo. Kas naakmat iti anak mo, Romel. Ipatpatag kayo adto nga iti anak mo. Agyaman na ka? Kat ita, sikog mo ti ading dagiti anak ta. Manayunan ton, dagiti duwa nga anak ta, Rosie. Anay ko, kasansangpot ko pa ilang. Ang mapingagtumpa ka, Dagos, Wendy. Aglablabas kan, Mark! Namin adon na pinakawan ka kadagiti panang liplipot mo kanyak. Ngam talaga gayam adi mo may katiki na babae, Rom! Sinurot kayo iti na dya babae! Kat hotel manan di simra kanyo! Awanan kayo tibain! Wendy, anak lang ti ka sa pulak iti dadya babae. Kasta ka na yung ti palusot mo! Tunggal matiliwan kayo iti babaim, kasta ti bagbagam! Ngam na ibaga ka mangampunta iti anak ta, di mo kayat? Iso, sige, itad kun ti waya-waya, Mark! Anya ti kahit mo asawan, Wendy? Agsina talangan! Nadudugo na yung tiriknak. Gapoy ti kanayon na po ng paspasakit mo, Mark. Saan kumamat akas tat ibagbagam, Wendy? Sika lang ti ina. Oy, Bod! Sana po na itata kanayon na kapasakitan. Iso, Houston! Naumakon! Kumboy, sir! Ma'am! Kumboy! Itayak pala dito palengke. Ayam taltalo pala na kumbuyak. Barok. Kargam ka di dagita? Kaya't mo ti agpakumboy balong? Ay, urayak da mami kan dadik, tata. Banbantayak laang to'y kargami. Sige. Urayak mo tan ida. Tama nga no kaya't dati agpakumboy. Nagtaar mo tan na ito na uwi. Angelo, anak! Umuna ako ni Jekotse. Tay kargat lagi ito yung Jekotse, ha? Urayam da mamin dito, Iwan? Wan, daddy. Sir, agkong pumbuyak. Agpakumboy kayo? Sana, sir. Kabalan nga bagkatan ti kargami. Ken asidag lang dito iti ayan ti kotse. Angelo, urayam da mamin dito, Iwan? Sige, daddy. Angelo, anak. Rosie? Mark? Wala, siya ka. Asawam ka di jay lalaki? Juan. Nakiasawa ka gaya man. Juan. Kat upatan ti anak mi. Basta ka di. Angelo, anak. Mapan kan iti kotse.
Alam daytoy. When, Mami? Iso ka din ti anak na dayjay. Uwan, Mark. Iso ni Angelo. Kaya't ko kumama kasarita, kan maarakop ti anak ko. Pasensya kan, Mark. Ngamjak pa'y nakasagana amang yamam mo iti anak ko kan ka. Kanjak kaya't amabigla ni Angelo. Sapay ko mata maawatan nak, Mark. Jak ipaidam ti anak ko kan ka. Ngam urayan ta kumati umno apanawan, apanagam amuyo. Owen, maawatan ka. It's sorry, tinagkuranga kiti kalabas. Wan, maawatan ka. Tapamilyado ka kat nga ron. Awan problema iti deta. Kansa na ba ni? Tanaragsakak itan itisidong tinadong unay nga asawa. Kan amadag iti anak ko. Naimbag ka pa'y. Ngam siya, nagsina kami ka ni Wendy. Isong agkatang-katang akitan. Tanay katak iti sigod at trabaho. Gapo iti kanayon na panaglanglangan ko iti. Isong agkumpumbuyak iti palengke. Tapno adda pangalahak iti pagbiag ko. Ay katun aganos ka. Tatalaga kas na. Pagrigatan ti kwarta ako nada. O sige, panawan ka pa. Nakapapal ni Rosie. Napinta siguro ti biyag dayta. Dakalan ti anak mi. Ay, oray kaya't ko nga rakupan. Mabainak. Paano tinagkurangak iti anak ko? Sapay lang ko ma. Tama pa kawan na to ti anak ko. Nudumtang to ti aldaw panagam amumi. Anyan ti kasto nagbambanagam ti biyag ko. Diyos ko, di na ko mabaybayan.